Bog svima i dobrodošli u još jedan novi video. Kao što možete vidjeti, ja imam ručnik na glavi kojeg ću sad skinut. Mislim da iz naslova znate o čem se ovaj video radi. Dakle, kosa mi je svježe oprana i još uvijek je mokra, nisam je osušila do kraja. Kako bih vam mogla pokazati kako to radim, one valove u kosi koje često nosim. Zadnjih par puta sam ispeglala na ravno jer mi je dosadilo, ali volim kako izgleda na ovoj dužini kose, to malo uvijeno volumena. Uglavnom da, puno vas je tražilo da vam pokažem to, tako da nije ništa ekstra, stvarno je jednostavno i brzo za napraviti, pogotovo ako imate kraću kosu ili ove neke dužine. Uglavnom, napokon sam sjela da vam to snimim i to sam si pripremila, evo ga, fen i sve što mi treba. Stvarno, kao što sam rekla, nije nešto zahtjevno, u biti vam treba samo Figaro i pokazat ću vam način na koji ja to napravim da izgledaju tako onak nemarno napravljeno lokne, jer ja ne volim da je onak baš ukočeno. Uglavnom, što se tiče rasvjete, na prošlom videu ste mi govorili da je prejako. Pa mi recite što mislite na današnju, jer nekak mi se čini da koliko god da smanjim ring light, da je on onak previše jak i da izgledam jako blijedo i da se ne vidi sve što mi je na licu. A opet ako ga smanjim do te razine da se vidi, onda bude jako tmurno i tamno i onda onak, ne znam što radim. Uglavnom, pišite mi je li ovo ok. Iako danas make-up nije bitan. Hopa, ručnik. I uglavnom ja ću sada šešljat kosu i osušit fenom. Kad dođem pri kraju sa sušenjem kose, kad bude onako malo još vlažna, ali ne totalno suha, uzimam ovaj Vichy Dercos sprej i pošpricam preko cijele kose. Ovaj tu dio donje gdje su vrhovi, biti tamo gdje mi je kosa najviše osjetljiva i najviše puca. Moram priznati da otkad ga koristim, nekih 2 mjeseca otprilike sigurno, da su mi vrhovi puno čvršći. Recimo, znamo mi se događati kad peglam kosu, da mi onak pri kraju se odlome vrhovi, bile su u lošem stanju. I otkad koristim ovaj sprej, uopće se to ne dešava, znači čvrsti su mi i ne pucaju, tako da to mi se jako sviđa. Uglavnom, volim bilo kakav ili sprej ili neki balzam pošpricat tako blizu kraju i onda do kraja sušiti. Evo, sad smo zapravo gotovi. Raščešljala sam, opet ću malo, i sad ću biti zavezat ovaj gornji dio i ostavit ću samo donji slobodan. Ako od prilike nije nešto posebno bitno kako to napravite. I samo ću ovako ovdje gore zavezati da mi ne smeta. Ovaj donji dio još jednom šešljam. I jako je bitno da je stvarno suha kosa jer ne želite ošteti dodatno. Ugrijao se, Figaro je topal dovoljno. Tako da krećem ovako otprilike, uzimam pramen. I prvo što napravim je prođem ovako preko cijelog dijela. I želim samo izravnat. Zagladiti u biti taj cijeli dio. I onda dođem ovako do ovdje. Ne idem do kraja, nikako do vrhova i nakovrčam ovako. Ovo samo malo pridržim da ne strši bez veze. I pustim. I ne raščešljam sve do kraja, to ćete vidjeti. I tako u biti redom radim. Prvo prođem preko cijele kose. Vrhove ne diram zato što sam shvatila kad njih uključim u to kovrčanje, onda izgleda malo previše onako babski. Ne izgleda moderno onako nekak frizura, nego postara me, ne znam, ne sviđa mi se to, tako da ja isključim vrhove jer želim da izgleda onako kao nemarne kovrče, valovi, a ne baš kao stvarno nakovrčana kosa. Tako da to zbog toga. Na drugoj strani idem na drugu stranu prema
ovako vrtim Figaro kao što ste mogli vidjeti da mi ovako idu kovrće. Znači ovdje okrenem ovako, vrtim prema toj strani, a ovdje obrnuto hvatam i od lica u biti kovrćam. Malo je nezgodno, ali dobro. Tako. U biti sve do kraja vam neće izgledati nikak posebno, jer jednostavno tek na kraju kad se raščešlja kosa izgleda dobro. By the way, ako nekog zanima, na očima je Naked Hit paleta. Danas sam je malo jače testirala i onako brutalno izgleda. Sad idemo drugi dio osloboditi. I uglavnom idem sad jednu stranu pa drugu. Ovako sam pustim i opet ovaj ostatak zavežem da ne smeta. Obavezno raščešljam prije nego što krenem sa kovrčanjem, bez obzira što sam već prethodno raščešljala jedan puta, ali uvijek je dobro još jednom. I opet ponavljamo sve. I evo ga, kad smo gotovi sa kovrčanjem cijele kose, onda napravim sljedeće. Okrenem glavu ovako i to sve razvarušim lagano. Ne znam koliko vi vidite. Uglavnom to. I malo ovako sad. Posebno svaku. Vidim gdje mi treba volumena dodatno još. Malo razdvojim. Tako, i onda kad vidim negdje gdje mi je još onako previše spljošteno, recimo ovdje, uzmem ovako pramen i dodatno ovako samo tu gore malo stavim da se taj dio isto nakovrča. Pričekam da se ohladi. Ovdje je dovoljno, kao što možete vidjeti,
se dosta vide kovrče, to ne želim. I onda i ovdje malo. Odavlja. Malo raščešljam. Ono, vidite koliko bolje izgleda kad se raščešlja i malo razbaruši. I na kraju uzimam, ovo je Avonov Advanced Techniques Bodifying Leave-In Treatment za puniju kosu. Ovako izgleda. Opet. Tako, i njega natiskam otprilike 3 pumpice. Razmažem i ovako od dolje. Pa malo i preko. Tako. I sve je to u biti. Mislim stvarno da me nije puno vas toliko tražilo da napravim video isključivo o tome, ne bih vjerojatno radila jer mi se čini kao onak jednostavno, ali eto, nadam se da će vam koristiti, da vam je bilo korisno. Pišite mi koji su vaši načini, šta radite kad pravite kovrće, s čime pravite kovrće, imate li možda debele figare, razmišljam o kupnji jednog, onog debljeg. Mislim da bi možda bio još bolji za ovako neke valove, ali ovaj imam trenutno, tako da sam se snašla s njim i mislim da je onak ok i da je fora, šta je ovo? Da je fora za svaki dan ovak imat frizuru, nakovrčam i traje mi dok ne operam kosu, praktički svaki dan možda malo opusti, ali dalje bude onak kao da sam nešto radila i nije neuredna kosa. Otkad sam se bojala, onak stvarno moram, otkad sam se milion puta bojala i blajhala, moram stvarno napraviti neku frizuru, ispeglati ili nešto jer ne izgleda dobro sam kad osušim, definitivno, to sam mogla jedino kad sam imala prirodu. Da, eto to je bilo to za ovaj tutorial. Na kraju vas čeka samo jedno darivanje. Pripremila sam paketić sa proizvodima. Da vam zahvalim za to što me pratite, komentirate, iako nisam toliko aktivna u zadnje vrijeme, ali to će se promijeniti. Uglavnom paketić sa hrpom proizvoda unutra. Tu se nalazi ovaj NYX Powder Puff Lippy, imamo Barnegen balzam za tijelo, to jest ovaj All Over Body Balm, imamo recimo All Bronx Contouring paletu. Uglavnom ne bih vam sve otkrivala, zato što se želim da se iznenadi onaj tko dobije. Pravila su navedena, pravila će biti navedena u opisu, ali uglavnom morate komentirati dolje nešto čisto da znam kak bi drugačije izvukla. Uglavnom, da, sretno vam svima, hvala što ste pratili, pišite mi u komentare što mislite o ovom tutorialu, o frizurama, općenito kao tutorialima. Nisam neki stručnjak, ali možda neke jednostavne bih mogla ubaciti. Ovo je jedino što za sad imam. Uglavnom, da, hvala vam na svemu, šaljem puste do idućeg puta i nadam se da vam ovo nije bilo previše dosadno. Ćao!